Hello everyone, welcome back to my mini vlogs. Kada ko banta na lo kadam pajar ekla na lakum ke ko pipisi iklam na natum nilita hedi arjiding pikpenlo ni supo phana chu kaching tip ji po anlo amasi ninuwet king tip to on ela pen ka pota busy pik alang tar ni wang ta duty do la pen ke hedi also hedi chichak che la pen ke trimmer pen pipo sing tip te de lo pulatang del trimmer ke hedi hala ase the pik matidi trimmer ke hedi amasing ke claim to titi matidi kong er phan hedi amasi trimmer pen tip te de lo ke la kisi pe da phere me also hedi mane do joy je matidi monani chut oina po ansela phansa ghonta chukang tip phansa por hedi apo pen mi bangke apor chipilo amatse also ta finally none phong bangke nang kroy dun chit ili hedi adung to dun gok long par ke alang ke hedi la son se diki jui lok lo la pen ngimen tuni ke rhymes paklang lo men tuni ke hedi la hai alang agari la hai wan pilo masi chechak lo dang chiru piere re la ke la hai ingchi la hai kisi la hai te hedi alang nang thi dun deng par ke la powder bang tu ke la ibong tu ke pa ik det lo ke thok ekdom mama bhut ho mane la so powder thok nang po alang phanda thok nang po la pen ke la chu hedi abang long bon lo pulote ing thak sai titi ma titi powder thok lo pote di ing thak the de titi pu alang da chichini de lo bon amasi chu hedi la phang long bon lo pulote powder thok dun po ang par ke hedi la brush pen hedi la son brush mari dun et po ang par ke hedi chubang kat editi lo ma tidi ang par ke alang kroy de tidi lo oh my god la dak se ko ana ghonta lo ni tum hedi apor ka chipilo os to mardum ke la polo salun long le pon pus na mela ke bang phan ka sap ta chichak che pa od long le lo non ta appo pu phan se hedi pa od long chokla nu tina sumarta a character ka prek pati dilasi ni supo ke non ningkan hini rai beng vet lang alang alam ta theku elang non sika charlie lok lang ang par ke lason se hedi apo pe ni sila pu padok jui dun bom lo alang ki jui achu ja ching sok pon bom lo alang ke kamurang su ta kali lason se hedi powder si ki jui ilo apo phanda thok thip long par ke hedi arnita khor pik hong along ke amasi hemar long se chu ta kang tip thang the amek jang je pute thang the ta ho ta me ili kar bitum ke la amek jang lot pulate ajo amek jang lot hut ke ing tip kar tang hemar lo ke pupu matidi but non ke thang thelo selon na long ta hemar lo di la sin ke maka amek phrang dang ma hemar lo si hedi alang phan kang tip long par ka achu ing tip ajat ni bang ke hedi hema kam cheklem lo mir ke ag phan po arjting olo la kokopit ka order hedi amasila dak chaino nga hi la pen ke kokopit sang tia sab long le duk asap la son se hedi ni bangke ho or ki mix long par ke non arvi ta jang ji ason po masi hedi amat ke edun lo ardi phan ta hedi achuing tip long eta jat maning sampik ano lang pang lu lep long ke handsome pik lo already ni supo ke handsome pik mati di nang tuma phan le handsome sit ni mitang phan ke handsome o mati di iso phan le ko masi lang no po chipu bang do matidi donatum lang no dak sa ta iso ke me piklo amasin ni bangke ni pai ben ok nang lo do na masi ok han si chutun popolo pini bangke pongkos ok se hedi ka chutur pongkos ok do ro ok do mix lo itum po khrilong ko pi ok makilong hidi lalo ke ban dake ro ok do pongkos ta do amasin ni bangke ang ton tun ra pe pardi phan ke pacho chilo la bangke alang phan ke local avuso so si that pipo o pipong par ke ni bangla son sikitun hodi anu rok lo ang par ke hedi jang thu long he anu rok lo la posi deep plop long ke la dak hedi up thor pitun long par ke tharmit harsun ke lok nang po he ang par ke kitok hedi paong mu chon nang pong par ke la up thor da sap so jok dun long ke la sobot kup het po mola ambit thang alang kreng lo lo tang ta ang ko lang dung thu po bok da jok dun po ang par ke biri ka kreng da jok dun po mane naga tum style lason hedi ni bang lason chung tum tu kachala arjiting pilo ke chulong le masip thor bobob mane chumi piklo ke la ok long bang hedi asap chumi chatiti bojar pod bang ke la an chumi min titi amasi bok ta lason se jok dun pre long par ke biri ka kreng hedi biri ka kreng ta la pulang arnim si ang parke tok thop lo ang parke lason se hedi ing vuidun lot pulote la ke chingjur at pomatiti la se ing vuidun lot ke chok chelo la alang la pu pakreng pe jo nang pa ade ta hedi a flame ta POO dat pulotang te henolo la si puthor dunjin nang po ang parke hedi lason okta chungtung do giti matiti lason hanta arniwang se ko an se ke fry ke chupo matiti amasni bang ke pini ke fry ta kali ke boil ta kali lason se hedi tun chom lo jo ang ke jang tu da sap so pilong ga ko harsun ke lok pen la
biri ka kreng lang pacham se di la support tok po puja long par ke non la support ki tok ta jog dun po angai ko pipi mage jog dun jia son anta hedi jog dun enang boge bok bok already ing duk lam lo men et lo bok bok ke hedi di plop lo mati di men et lo ang par ke la son si non a ok bang sap sa la son si ing tang kong lo mati di non lang dung po la dak hedi lang penang andung po la so lang bang pakreng si pong par ke la ang nim tu ke hedi god ki chum mekang ni melong par ke ang ni mabang ekdam hen ub ang ke bok bok ang par ke la birik akreng ki tok dun ki jog dun ekdam mane ang nim kang nim me hedi non la support lang dung lo mati di lang bang pakreng hok pong par ke pakreng hok anta kali he asap sap agrevi do po he dal dolo bhaji dolo ang par ke non la so recipe bang ke ekdam special pik alo nining mane arji ding pilo ki chuji pujalo ni bang ke la naga style son bok bok ta jog dun poผักออกลงตะจิร้อนปิกผักออกลงตะละซอนตุนดุนมีละเฮดีบอกเป็นเห็นอูเพดีผักออกลงตะกิตุนดุนจุมีปิกสุตะมีแรงออกลงตะเฮดีจุมีปิกอันดอนตุมเอกดมนิ่งซามปิกอันละปินิกิจุลงเฮดีอาร์จิดิงอลนี่ละซอนกิจุจิปุมัดสิจุตุนลงเลๆหะละอุบทอร์ตาอาเวมันนี่ไปดมเฮมเป็นสิอุบทอร์ตาจวันจอมามัดนี่บังเกละซอนสิกะจุตุนละปินิกอันกิจุนิ่งซามpick an lo ati malasan si hedi lasan han si cholong lok lo matidi amasi ni libangke non larsen ke lo pen biri ka kreng ki tok bang jok lo mati ang ke non alang pa kreng si pong ko deep to head pola dak hedi ang nim bang ingime pe alo kamen ayang nim avelo la dak sapta lang tha color da lang mi pick lo di amasi ni libangke lason si kichokang tung so nang litum ke ko pipiahan la dona tum ki chocho lage just simple hedi la so recipe ke joy pick nang litum ta try ta chok non la support deep head po ang par ke alang pa kreng sisi po ahan ke already men et lo ni ning dog pick an lo ke choy dia test he ang par ke lason se an choy eda jat et ni pila po ni parcel nang lili lo la ke hedi indoor plant hemar lo ki bia phan hedi indoor plant a flower pot a stand se hedi nang ke le rabang ta mane BOOD amat offer amasi sarita piece nang ke le amasi hemarlo kibijia phan pujal hen taminon mat kinili adima bang lang nang lang lason se hedi jinang kili lang me pik lo lata asten bang hadila achit vet se tami ingteng pik an ke bang color pin pamme matidi ingchin metal pot amasining rong lo ang par ke evening bang ke angko ning manai tum nang ki jui ning manai ta hedi ison sonya mir ni phanang wan pi edenium lapen ke anthurium bang lodun lo nesi angke edinium bang ni neng snang wan pilo ekdam kilang mi so takali ang par hedi amasining rong pick an lo ning manai nang iwan pia pot ampar kini ta pinang ana miru lodun lo lang phan philodendron la hai lodun long par ke anthurium la hai lodun lo monstera la hai lodun lo angke arita ning rong pick an lo lang tha ani ni ke wang amasin itum tala pusi somar pen juilin lo ajat lo achuing tip ajat ardi ta hedi lang mi pick an lo joni phan ke cute pick lo bane aprang achu ding o hota hedi chelon ula he achu ki ding ta lang mi sitame inut bahani tum nang pu achuing tip enon ajan henten pu kalang lo phang ok pick matidi mo next time angko pading thu populo kang samadin non ke hedi ing tip tilo mo a birthday jut et sing tip po non pen kang tip hedi mo a birthday jut et sing tip po non bangke pading po mo a birthday jut ani ding pick po anda chindele he kosan ne ing tip long plante ing tip po sita me alang phan ing tip long verwe matidi lasi bor ipon parke neng manai tum pen da chingki chethan lo ardi ta aning rong pick ani manai tum ke wang ma aning rong pick aning manai ko na sor lo pulatang tilake hong kram ang par ke ni po pen alang apa ka prang pen jir po ni ong pen amasi alang nilong wang verity apong do lo ke wang amasi ning sam pick las next time ke alang long jui dam po pujalo ni ong bang ke non aveder lo nini do lang nini tum pen chintong dam chingki dam po pulong par ke nilong asap so lahaya mir collection do hedi sita mi lahay kilaan chithango e while unang nakpusta mi ekdam ang parlang mi pikla so lilita e ronga bangke ni ong kro ni hang hedi board hall alang pondet lo amat sinon ni ladak anvet lo joki do lakeni ha di fu pensi ke wan ang parkela so mir dalang mi pik anjolang thadi kijira mir la bangke hedi kijir non papu pik along parke ni long ko kapre mir do lang
lahay ke nili hedi ni potom hempen cewan bilang hadaksi ni sike elo ni sike namlo amatsi mu an apor dolo polate cewan po mane cutting pen cewan po lake nang phur joke un elo matidi but ajaha ke tap along sidolang he ang par ke ajaha ke lason long le long elo latani already pon et lo ning manai patalu dun long et lo non la bangke ni pai tum hem ki do pot banglo lake philodendron lo lata sanadu pu banglo la bangke lang mi pik so my dear friends kadok we phanta ni video nang gelang dunam pot hedi ninga klo ben chorolo nala tumakang hon ni long do ver pusnili kai taning thelo lason le nili phan ning nang pathi dun bom non tangte kadok we phanta do me thak me bye bye see you soon